Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakakat praterik mentau benar risau arajakat kandai. Ki officer jong ke Meghalaya Administrative Training Institute, bat ke Indian Red Cross Society Meghalaya State Branch. Kilahir syakasnong nong klau, nak kebenta ban aji hikai, bat ban pesotu ikipai ba, kumno banyada bat ban ai ke jingirap iki para beriau haba wanden shop ki bor kemariang hakani kelempong aji hikai bala pelong da keseng samla shnong nong klau ki nongkren na ke Meghalaya Administrative Training Institute bat na ke Indian Red Cross Society ki la batai benia sani bha ki pai ba haka beidai bat ki rukom men pen khre ilade pan lait na kinu jingmen saw bat kumno ru ban aji rap iki wei pat ki para beriau ki bangat haka jingmen saw habadan kenu ke jingja na ke jingwanen shop ki bor kemariang Kinong aji hikai hagani kesngi hikethom ya ke Assistant Professor jong ke Disaster Management Cell Mati ke Kong M Langste ke Assistant Director jong ke Good Government Cell Mati ke Kong I Wadri State Organizer jong ke Indian Red Cross Society Meghalaya State Branch UPDEP but Field Assistant jong ke Indian Red Cross Society Meghalaya State Branch Uba A Nongrang Hakani kesngi kitkhot jong ke Indian Red Cross Society kilahikai ru yakipai ba halor kumno ban ajing sumar haba syak po besen haba ja ke jingja ploding haba ngam jelap haba pom perthan bat ban snahi kitiar ajing sumar haba omdan hakapor badan ke jing mensa bawan kum kini kijing syam nangat bapher kala mun kiye kisam jumi umno ka dunan ka consequence mo buni om ka jikta hakiye kisam jumi na kishnong thau jumi tetapi kira syam ka disaster mo yo cuman itu yang berjalan maka sini hari ke jelah ke jongi ke tempat jengkyu kita ni jangan maka sini hendak tempat orang untuk baik teram hapor bawan ke tu dia kita berdiri ke labang berdiri suai ke tu lagi biasa dan lagi perkataan yang kita lagi jengsyam lanol lagi bukan mana jengsyam lanol ba ni syam ni syam ni ha kumka jeng syai lok kenteng mo kumki jeng sya banwar ba sya banwar ni kena netor naman ni plan seperti ini disaster management kumno ni la kumnai kata jengta jungi ni jeng disaster bapher haki jeng jungi kumno benina mitigate ni ong mo dah hapon pengiklan seperti ini disaster management Kaaj hikai ini benila menyadai lagi ladani don hapo iye hapo sembo ladal hapo komiti jumpi kidan lagi shnam sedane kidan lang kilong kumeru maka komiti bukan ke disaster management committee they bandon kilong kumeru kidi ban ai lahat e kiru bakin kran mo bakin kran na kadaw kilong kumeru Mungkin nampak macam kali ke ega jindal kan jom pipi om tang ukhaw ka kamu kali dan don show ni ka badok tu om mo di dan don show ni badok pun dia semua dan kamta re pindah show bat kalong kami tu kalong ani shambu pi dan kam so piat denim dan kamu sekidawai yo lesi na mahabaja ujumai ne kala bang kadi lesi ka kala chabo kibun kini ne ka flat mo bangi o ka jinshlei kibun ki perjong ki bami nantu dipindan kam sa pindan kam so kani ka mosquito net temu sabi ne tu yo pa yo shi malaria ne Nanti kita ilai lemah kue benar kita kam so itu sanitary napkin bagi orang. Fikir kita lambat resi nimpun berkhati dan berkhat punya kita. Hendak kilong punya kita dalam kejongkat kejingdon kam kejong kita. Dah aku kan itu disaster management committee pihapan pet ke kejingdon kam. Mentah punya don kam sapon punya don kam soplo punya sup. Kini pun dah satu kejong kajian baru si tayo artinya pidon kam ang kajian din pidon kam ya ki juti ru bapin bu pa di ban ai ka
kajing pentit lang siya pa ba. Hindi benda ki juti him. Bu lupa hajan jing kaya jong pine hakanu ka jaka basuk epi ban mi. Hakum kata ka pola da. Pidan kini ka open space ang kaya bar ne. Mo bapin mi nang ba di benda ki biscuit dry food ni mo. Pinbu ka do ang tu no kala ut. Din ki biscuit ang bapin check maya ka expiry date ni mo hadu kat nu ula bandang kan bu iki umangka bu iki jan bu ye torchlight bu ye mombati bu ye jemprut dan kamu iki ni bahkan pun ko por lawan ni tama wanung klan ki bisa kutia di benbu lang hantu okey namar pindaran si hajar dan kamu thiet kamu uspo tengka tharikan akte ki kamu por dan kamu at ko por le se ke ATM kile na nang ni siya may rang siya nun yun. Lakrak ka kandong. Tementa kung kinang ba ibadang hangin ko por, lada pilit yang haka komiti yung bakir mo, kung kanilang disaster management committee, galong ka badang kam mahabakin snow lang iki jindong kam ki bagat ng clear badang. Mo bagi kalong na. Habang pila evacuate mo, mene iba mo, dan kam manbu kajakasa. Kumurang ba asnong ang to kala dia kini ni lek ni sa ko committee hall tementa kini committee hall jom pige de ko ke kamra be de ne tementa kini thia ang ba asnong ba kan kai hacho ya kamna ba no de phya bandal kum ka partition ke nang ni madan atli jing campaign dan kum ka tu ka jingka ke partition ishin tang de thia shani di kan the ba ki pun jom ki thia shani Jisha nangni shakmat habapi ni haban pet lupa ban ni lupa la daki wan kini jingsham la not ne pindan tang ko to pen khana kamlong hisut ho en piapan atli ko pen khana ko wei nam taki kan the baki khana ko wei nam taki damba bat ka jakasum pi ka dan kani ka jingja apo badan kani ka flat apo husband board ne de kani ka community hall ka dan ko mangni dikata kapen khana jo shindang badang hajan kapen khana jo kthi hakya khana ni shati haklaw nya hangthia gun tani bajia shisha tika samshaba manye taka kanthei ge padang khatnyo ka khasna samshaba tika mi ke galet no hitub ka ek bajia ka kashabe hanu hangtaki ki shindang ki badang ta ki badeng na taka jaka tiki kanthei ki long vulnerable bahar kilong song skill bahkan ko ko por ni tagi kan thibat kina pia ka por ba jaga jingsham na not ne le si ki kun jong phi dang don school phi dang le tre phi dang chile kha phimon ma le ki kun jong phi la long wer phi la long wer te habum ka tu ka por ki don ki brave ba kwa ban shim ka bu ki don ki tu ki brave ba shim ka bu ki badal ka jimut smil Nadaki i kun jong phi ki shuyat ni ki mare shani shatai ne ki i bongdon kini ron pahajan ki da don ini ki badi ki don ki bari ki bat kan thai bat shandam na mo ne tangi ki kan thai ya ushandam tingi kum ka shno ka khawi hapan pe mor bahar namar ini ki de ki shisha ki bala ja shaki be ki chaka pa ladawan ko jijja disaster management lalu mi ye mali ajna ki when you come nan shongshwa na pechwa ke jama kam jumi hing sam jom lalu kan join office nam te da ba hing sam jom ka pra kumno wale join office mali ajna ki dengan hari ham shwa ye ko hing sam jom dia ka bor sarkar ko kan na ka bor ya na one match office ko na le ajna station kimla tena ta da dan kam ni para na shongshwa ba ni dalali penyerap dalali tetapi dia kata disaster management plan. Hasilnya disaster management plan pihak penyelenggaraan borok kisnong yang baru ke BDO's office, baru baru ke DMA yang district disaster management authority pihak penyelenggaraan yang disaster management plan dan bantai banyak kuno banyak suara banyak dari sana kuno banyak warbaja kuno banyak dalam. Bachelor में apply करेंगे executive committee जो बचना है ना निकलना है ना नंतर ये अपन आज को
sekarang dan buat isu blog office. Dan na blog office kimpa itu di orang sebab di dalam orang sebab apa sih? Orang sebab di orang sebab. Jadi di orang sebab buat di orang sebab kita tanggung long yang apa profesional di masalah. Kita buat jadi siapa nak bagi tahu hal orang di show ini. Kau kita kecil hambur ni misal bagi orang domestic violence. Kebaik kadang kita kenal mesti buat dapat ini event. Kadang kita siap hari ini dia punda. Dan mana dan mana bawa siap tidak siap. Antara kadang kita tak buat. Kita tak buat itu mending tak lagi kita hei mending tak lagi nak sama mending buat ini dulu benar benar. Dan mending dalam ini video baru itu dulu benar sama benar. Isyarat kamu harus tiap dalam media buat registration. Isyarat boleh nama mungkin dia ini dulu di atas sistem can put no ini yang kami jadi can say di kelompok can say di kita bandi nama tadi bisnis perhatian kita tahu ada orang yang jadi semua kau iban kerja dulu ini ini kita kita sama ban kerja dulu jadi kali dari accident ini kita bagi orang disaster pun kita cuai disaster management training di orang ada disaster management training ketika training itu cuma buat di orang training itu cuma di orang mission itu tempat jar ini nutrek snap ini nutrek lagi ini mana semjar boleh udah ini mana ini masih cumi belum air ini lagi semjar pada nak ada orang yang nutrek bersyai lah nanti kenal ada disaster tu itu kan pun tanggung itu kerja hambur kerja tak hambur kerja flu ini misal kam accident ni. But once ini ke baca, entah cuma ajar ni jinjai. Kam dengan siapa kam mantas ni yang dia di video. Entah cuma accident baru ha kerja kau ban ajar jawab ibu kam di video. Dini setelah hidup masuk dia ke video accident jauh-jauh menit nang diberi di bawah yang video jauh nak masak. Ot kerana dia siapa bertahan, upang bertahan kerana ikut kerana. Mas dia orang ayo na siapa pun kita berjuang message. Kita suka kita ini message. Masuk apa? Lada kan dia ajak jenjang kawan jahat yang joki in semua kita. Dari ini kita suyo ina forward masih beri pak lempet ini kejah kita. Menagi di sini kita beraksen ha muslim hani kita yang ada siapa lain diberi di bersama tu kita di bawah undang balik aja lah. Baru dia review. But bagi dalam video itu jadi video ni cuma kita diberi bahan dia bahan itu. Ni share lah. Kata dia cuma beri je ni. Kamu bawa mana bawa pergi mana? Dia cuma beri je. Baik apa cuma buat bahan di share. Buat video ini inang. Mereka dalam pi share itu video kalau mau kita seluruh itu diberi bahan video dah jadi. Mat lagi kayak jam tu di orang di video orang mana ni orang ada nak buat. Kata aku konsep orang menyerap itu video apa. Hak jangan menyerap kekelaman ke disaster. Kata ada disaster bagi ini kita. Hal tu hak jangan berjalan saja. Syaitan pun hak diberi kebahagiaan manusia dor tempat. But apa orang besar ni? Jaya naik beri keposisi forward, nak forward keposisi forward. Badan diberi bantuan boy untuk menjual dan menggaya. Nama beli kan aja kerap mereka orang nang mereka kuat. Badan lagi yang kuat menyerap gimana? Kalau mentas, kadang-kadang kebadan kan yang nak lebih orang komentasi ingin berkat. Bahkan disaster management kami tak nak mengenal cuma dan dia kaji flooding dan dia kata kaji buat tsunami kami tak kata. Mereka ni memang kasih jinjaro pun dia akan hidai disaster. Di mana orang ini dengan tip puluh banyak. Kalau kita disaster management akan jasa. Ladan lau api kirim video yang pun kita bisa jinjang dan ini spread itu di video yang kita jinjang. Keserta kalau buat kata manfaat di video. But kalau kita disaster management akan jasa. Kafain kalau kita harus kau hajar dan ini sedang kaji. Ini longi dihapan sedang kaji. Kalau kita bertemu itu, benda kita berperan yang social media, dari WhatsApp, Facebook, akan berindur untuk pihak berkenal lagi.
Bahkan jaga bagi bling tu pihak mengaji nak. Jing judge dan dipakai terbaik ya manusia nani kani ketemu nani no bat kani kan ti nani nak tembus hatu hamni dia pakai dia tementak pun mengaji ngerap imam. Now this is not available with everyone. Well, I mean myself also I never give this one. Makanya kepada sekolah kani kamlak imlak imlak sebelah ini sikit ini sikit ini imlak tementak dah kai kepada ramai yang beri dah hatu ngerap apa. What I will do first, if this is the one, what will happen? If anyone he gets it, he will do like this. This will be his position. Either he will hold here, either he will hold here, he will hold here. This will be his position. And will be like this only. It will not be like this. Kali ini ingin ibadat ini kan macam tempat ibadat itu ni. Pentas ni sebut ibadat ni kan kita kerja dari mereka bapang di sini ni. Pentas ni okey kepada kami jadi pentas ni mah. So total this area has to be motionless, immobilized. I have to keep this area immobilized so that he should not move his hand. The moment he moves his hand, there will be pang, there will be pain. Pentas dalam ni kan Jepang ni pentas menyelek pun ban bersong sekali putih minum air lap kaki malah dak ki untuk kesian kalau ada pada sedikit bedah pok jangan kaki pentas ban sekali putih keba kok nang ni ban saw ko dia ki pentas ni sekali putih. So what I will do first, I will put his hand here, lock it. Now he is not wearing belt, so what I can do, I can give my belt to him. I can give my belt and lock his hand. I will just lock his hand, okay? So that he should not move. This is immovable. Kaya ini kebetulan hari baju beriam tadi pun cakap isu cetak tiang ni. Makan nongki suka nongki bukan pangkat tinggi penek ni. Batak ini kepada nak macam beriam ni suka dari sahaja hilang mati ni. Suka dan kalau saya fikir ni penting sok kau ini itu. Dan kami ini kepada jadi beriam kerana dalam hospital ini baru kita hospital dalam penyakit tinggi doktor kita ada kerjanya di nampak. Ini pedang kami ini jadi. Saat ini beriam jadi. Tapi kita lagi. Okay. This is number one. Now he is wearing shirt. So what I will do, I will take his shirt, I will open from here, I will open from here, I will put his hand, take this one up, and tie here. Last button to first button. Entah kan ni seperti kebikon kasut, entah situ ikut kan ni. Ujung ni bangun sam ujung ni. Jan. Dah ni kasut ni kan mau budak pernah try tu. Pelat tu bat bintik ai free iba kadu beli banding ni rongan tu. The belt same. Bat pernah kam dulu bagi ujung ni sate apa ni. Mak. Okay. Now he is like this, no belt, nothing. What I will do, I will put his hand like this, I will put his hand like this, and take his t-shirt up, lock. Mentah ni pengatang t-shirt, mentah ni belt dan ni satu konsepar. Mentah lindan tu kini kitian, mentah ni pengatang nak ni nilai ni. Kecibu ikut makan bersama kan yang ni. Habuk hijau itu, apa tidak waiting itu, misal sini kerja di setannya, bahasa tani berjerong, habuk itu, kan ini nama sih. This is the main lock. It should come in this much. This is the way. If it is here, it will come out. If it is here, it will slip, it will come out. Cuba nanti kini kerja kita tak bisa bisa met kalau menang. Dia kini benok yang terpeng. Kalau benok yang terpeng itu kena masuk. Okay. So it is tight. After that, there is a belt. You can just tie. Nah, kalau dulu jika bertek ini tulai ini hilang. This is the fracture for collarbone. Collarbone fracture. If it is any hard here, collarbone. Shoulder, this common bandage. Collarbone, shoulder, upper arm, even this one, the same, you can do the same. You just put here and tie the bandage. So anything happens from any fracture from here to here. Kami bagi pergi kalau kebaca accident. Lalu terpeng apa ni kaki jami di pedang kami di sini. Cuba nomor beli ni lah, nomor menyerap pun beri menyerap di sini. Nomor doktor pula mana ni tentang nyerap ini beri tentang ni
Ini sarapan hospital. Kila hospital mungkin